Akkasii. Jechuun akkasitti akka. Sumay, thank you so much for it. Akkasii. Hin argine sila takkasee haru. Nagarre. Nagarre mee? Argitanii guys. Takkasa garuu. Siin gara deebi. Achi ati baatee nama takkasuun beektu moo? Ay nama takkasuun beektu Faatush. Kishimasi nama takkasi kishimasi tambeesi namni nama takkasi. Mee ati mee ati silaa takkasii mee takkamitti takkasi? Maal akka irraa maafi? Taisaa Suudaan si geessite asii si fuute. Ija siyaasaa. Waan takkasaa beektu godhattaafi. Yanii miti ati makaddaa maaliif hammatte silaa biyyi nagayaami? Ati yoo koofiyyaa matatti uffattee maatii silaa maaltu maal ta'aa jira isin jidduutti? Maakii ati dubbii kenna kana ija siyaasaatiin maal altama ija jaalalaatti yoo laatti maal rakkoo qabu? Jaalalaatti ilaalee bartiraasii maaliif hammatte si? Sun gaafii kashiiti. Deebisi kaa waan fi. Haati kana jennaan jechuun anni miliqanii beektanii? Nakun? Si ada faatee si afeera gubbaan naa barreessite. Biyya inni dhufe naa hin tere kaleessa waan si ajajette honooti ittiin dabalaa. Na'an jechuun kasii ajajisan bichaa osoo hin taane akkamiin ilaalte waan asiin jedhe san. Bareedaadha mucaan ta'ee jira. Mucaan kun bor duraan na bira ture. Siraasii deebisaa dabala. Maa ijaan si ilaaluu dadhabdi doktor? Muka nyaadhumaa dadhabama. Guyyaa guutuu ilaalaa oolaa bar jira taa'e. Dubaay dhufuu kophaa galtanii isin lamaan. Kootu. Wallaahi. Waaqayyoon. Eenyu wajjin galtan? Nama lamaan galle. Isin lamaan moo? Manni gaareen sadiin osoo dhufe? Kudhanuun gaara koon hin jiru. Doktora hanqataares ilaallee. Bal'aadha. Bal'aan maali? Badhaafamanii. Bal'aadha guddaa. Bal'aan beektu? Kilaasii afur. Kilaasii afurii? Kilaasii galtan moo kilaasii takka waliin galtan isin lamaan? Nu kilaasima tokko galla. Waan nyaannu walumaan nyaannee dhuyna. Ka inni uneen una, ka une una. Afaan keessaa ol fudhannaa akkamitti? Baalee tanamma akkam si jibbisiisu baalee. Laanan jibbisiisu. Jechuun bakka yaanii isa malee yaanii namni biraa homaayyuu sitti hin fakkaatu. Homaan itti fakkaatu. Yaanii amma fakkeenyaaf akkasitti taasu kaartoona si fakkaadha yookiin gidaara si fakkaadhaami. Mastawaatii keessa waan ulaalaa runa fakkaatama homaa of cina argaa jiru. La amma falfala waa sitti godhan. Manfas maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos bayi foozii gali. Galin galtaa foozii. Haleluuyaa. 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 Galin galtaa. Bayin baata. Bayin baata. Galin galtaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos bayi. Waaqayyo siyaame galin galtaa. Yaa Waaqayyo. Yaa Waaqayyo. Galin galtaa foozii. Argitanii akkana callisitanii callisite akkana taa'uun isii kun nagahaa miti. Nutti maa jira gooftaan. Nagahaa miti galin galtaa foozii.
Raba bachi kara mago. Bachu biki baran kunko. Hallelujah. Gani bayin bata. Bingi bango bigi chago. Chichigago kami Congo. Gale! Gale! Baye jira guys. Akanas lihat. Discontact Johnny. Ciao, Romain. ተዋችሁ ሂድ በቃ። ኮፒ No. ኧረ ቁጭ ብድግ ብዬ ነው እባክህ። ኮፒ ሊንክ ሲደረግ ይጠፋል። Io report አለሽ ጋይስ ኮፕሊንግ ይቆራፊ በዳት ኖርማል ነው አብሽር ጋይስ ኮፒ ሊንክ። ኧረ ቁጭ ብድግ ብዬ ነው እግዚአብሔርን። ምንድን ነው ወንዶ ቀብዲ ኮፕሊንግ ሪስትሪክሽን ነው በእናትህ። ኦዛ እንደ ፈሪ ሲያስጠላል። ለምን እንደዚህ መስፈራው? ፍራቻ አይደለም ጃኒ፣ ፍራቻ አይደለም። ህጉን ሩሉን ስትከታይ ቲክቶክ ደስ ይለዋል። አርሴናላችን እኔ ደግሞ እንደዚህ በአርሴናል ተውበሽ እንዴ ነው የሚሸሽሽ? ቁጭ ብድግ ሰርቼ ሪስትሪክሽን ነው። እሺ ኦኬ። ጃናችን ችንችን እንደነሽ እንዴት ናችሁ? አለን ይመስገን። ይጠፋል። ኢትስ ኖርማል። ያ ይጠፋል። ጃኒ ወይ እየፈለገች ነበር የልጅ ትዊን ወይ ትዊን እንዴት ነህ? ትናኔ እንደነሽ አለሁልህ። ምን አደበቅሽ እንዴ? እንዴ ለምን ትደብረኛለህ? ሰው እኮ ነህ። ሰው በመሆን ራሱ እወድሃለሁ። ባይዘው ቴንክ ዩ። ኖ ፕሮብሌም። ለምንድን ነው የፈለግሻት? ለምን ፈለግ? ጠፋብኝ መለያ ካየሁኝ በኋላ። ስለ መለያው ሳይሆን አሁን ስለ ልጅቷ ስለምትፈልገው ፖይንት። ማንቸስተር ደጋፊ ነህ እንዴ? ነትቶልታ ወጥ ሲያርጉ በላይክ በቃ አደግ ሙዲንግ ወይ እኔ ሳይሆን ግን ኦዝን ነው የምፈልጋት። እንዴ መፈለግማ ሁሉም ይፈልገኛል፣ ግን የሚፈልግበት ፖይንት ነው የሚለያየው። አከን ኦዛ እኮ ኦዛ ለምንድን ነው ኦዛው የጅላል ይለኝ? እኔማ ላይክ እኔ ልጅቷ ትመቸኛለች፣ አድናቂዋ ነኝ። ሎንግ ታይም ካየዋ ጊዜ ጀምሮ ነው ማደንቃ። ስለ አድናቆት ነው፣ ስለሌላ አይደለም። አመሰግናለሁ። አንደኛ ነሽ። ላይክ ኮንፊደንስሽ ፉል ነው። በቃ አላ የሆነ ደስ ያለሽ ቀበጥ ነገርም ስለሆንሽ አመሰግናለሁ። ቢግ ሪስፔክት። እኛም እናመሰግናለን። እና ይሄ ጓደኛዬ ደግሞ ማለት ነው ቱዊን ጓደኛዬ ነው። ባይዘዌ ላይክ ትንሽ የሆነ እንትን የሚያደርገው ነገር አለ እንጂ የሆነ መናገር የሚፈልገው ነገር አለ። አሁን እዚህ ጋር ለምን እንዳለ አላውቅም። ላይክ የአማርኛ ችግር ከሆነ እኮ ሁላችንም ሁለተኛ ቋንቋችን ስለሆነ በቱርጁማ ምናምን ልንተባበር እንችላለን። ወንድማቸው ዌልካም ሀቢቢ። ስለ አማርኛ ጉዳይ አይደለም። ለምንድን ነው የፈራኸው? ከዚህ በፊት እንደምታወራኝ ለምን አታወራትም? ይገርም። ከእሷ ጋር ማውራት ከፈለግኩም በውስጥ ምናምን በማንኛውም ታይም ከእሷ ጋር ማውራት እችላለሁ። ገባህ? ያ ከእኛ ጋር ሲሆን የምትበረታው ነገር እኮ ነው። ስለምን ውስጥ ነው የምታወራው? ስለምን በውስጥ ነው የምታወራው? እዚህ ጋር አውራ። መጀመሪያ ሀይ በላት፣ ተለማመዱ ምናምን። ከዛ ስትተዋወቁ ቀስ በቀስ እንቁላል በእግሩ ይሄዳል። ለመጀመሪያችን አይደለም እኮ የተገናኘው። ከዚያ ታውቃታለህ። ኦኬ ታውቃታለህ። ግን አሁን ለምንድን ነው የፈለግካት? እዛ ካለ ድረስ ቆይ ኢብሲቲ ማልሲን ጀዳ ቱሬ አማ አቺ ብረት ላይክ ኢሲ ብረ የሆነ ይብሳችን። እሺ ሌላስ?
ስማ ጃኒን እየጠየቀኝ ነበር እንደ አምጣት ምናምን እያልከኝ ነበር። ካላደረስከኝ ጃኒ ጋር ካልወሰድከኝ ምናምን እያለው ቡራ ከረዩ ስትላል ነበር። ያ ነበረኝ ግን በጣም ሁሉም ነገር ጠፋብህ እንጂ ትንሽ አሁን ማለት ብዙ ነገር ጠፋብኛል። ሌላ ጊዜ እናብራለን። አሁን አንጎነሻ ሁሉም ነገር በአንድ ቀን አይናገርም። ኦኬ፣ ሁሉም ነገር በአንድ ቀን አይናገርም። እሱ እውነት ነው። እስኪ ይሄንን ራሱ ከእሷ ጋር ይሄን ያህል ከእሷ ጋር አውራ። ለምን እኛ ላይ ትበረታለህ? ከእሷ ጋር ቃል ተመላለስ። ምን ከእሷ ጋር እያወሩ ነው? የሰማችሁ አይደል? ጃኒ ኦዛ ይኸው ምን አልሽ? ቱዊን ወይ ማውራት የምትፈልገው ፈላዋለ ሲኘ አፋን ፈረንጅ ሰግዳና ዛናት ቡቡ ሲል እንግሊዘኛ አውራ። እሷ ትሞካክላለች። አማርኛ ትበለኝ። ምንድን ነው አማርኛ እኮ አዲስ አበባ ውስጥ ልጅቷ እንግሊዘኛ ትችላለች። አማርኛ ልስን ቦፍ የአማርኛ ችግር ያኔያችን የእንግሊዝኛ ችግር የለብሽማ። ትሰሚዋለች በእንግሊዝኛ ካዋራች። አዎ እንዴ ሰማል። ኦኬ በቃ በእንግሊዝኛ አውራት። በአማርኛ ላይ ምን ችግር የለብኝም። ገባህ? እሺ አውራት። እኛ ልስን አሰፎዩ ባደዊ አላይ ሶ ማች